Landlords Association more Mampoteng Korea Mampoteng Korea mo ho to say ya ho ya pa me producer at matwa me fia ada e dey asemo chama manonko chama e fro say e frame Nicholas Befi then I also dey say it's your friend Asare Bediako okay landlords na is a mo asisi mu adan nti Korea Nico City no Nico City the anything that's in there Nico City Korea Nico City okay me hu bisa ho na adan ade me ya madwuma ka wasem na no pay e ha o kakra e wona me too na de etie ne se e ho no Mampoteng Korea Nico City wo no ya kwan ye wo problem e no ye wo problem e fiewra fo abo ya ye bia moto amen anwe gu ho mo ya yi gates ye ne se ye ya kwabre na e kwan sa kwan we nso na e fa ho akosi Kenya ase sa Kenya ase kwan no na se ye ya wo betima swerve asi ho akosimple traffic ye ba ho ne fa ya besi Kenya besi state junction ani e de bai na almost the internet kwan no munye e kwan no ya bo mo ya ka bia betra say na squad e to try me fear ya ka bia no ye hunu sesei de e kwan na e kako e dey susu aso na de abremu susu aso de abre ne say sesei ana ho obi high modern ama for higher than doctors for ho nurses quarters for ho ana teachers for was so we ahwehwe anymore papa yi kasa o friend no say wa mo na hu say wo TV so na ye de ya munya asa de no Nico kasa teachers for ho de higher kura na school for em kula say car no entimi ma enti se odu akira na o mo gina wasi na wa kwara nante no manante no mo ko saha no omo ye fato silent the fato silent why pacho saha no omo ye ya kabia o man muko MC o se say ya ko no ho e wona ya kasa ye no wo se phase 2 ana ebeso ya so phase 2 pacho na phase 1 no kra e ko say na phase 2 eno ni asem no sesi anso so amanfo wo so a omo ye kwan no ko duma na afo ene wo no SOMPA FM yes ye bi de omo ye bi etike de adesrede ane ye de to omo nim se omo nye emwa na omo so sa kwan no omo fa nka ho omo extended mam ho se bia contractor so ye mfa ma no a ontumi ntinsi eti adesrede na mo se e kwan ni e kwan no sisi na ze ka kese we kwa ntimi nkom dabi sisi e kase kan kwan na sikura kan ko kan sisi ye nwan fa ba bi na sisi ya no phones no mo check in why na one we are mo mambo for apam office yes no my him pamie dum no kra why manya abotra man but ebi amode mo phones ni nam na mo ame opening kasa sisi ya no e kwan na sikura sisi ya de ye fan tukuru mu saa na ye de aba na se me road no pa de ontumi mfa ho be fam saa mri enti ye ba ya adesrede ane ye de be pacha also the say omwai pacha na nasa vice chairman una vice na wo ye me welfare chairman there's a welfare una wa ma kwan na say no okay vice mami tio kakra e dey how na mo na mu apart from eti obi si fie o ha na say na obi me rented out because me rent fie wo bia mo kai na wo ye landlord a me hu dey because mebre and you na correct mebre o man me da ase me chia o tiefo eni Mampoteng Korea fo nyina me chia mo na nasafo na ye kasai o man de haye kese pa ye kwan MC yamana lete mian kasa assembly man yakoma ni bi mami sewa honorable ye command bi mianam de call no office ni o so otu kwan minim se ne nsa kan se ne nsa nka tie de adesrede kese se de me pani chairman e kan ye SOMPA FM se wo mu baby aye wo no enye community ketwa sabiu school fo apemfo a wo mu nam kwan no so nyina da na wo mu namfo a sefem na ye se ehwe saa kwan wi na edan egu ho
na mo aye kwan we ya mayya anka ye ni beje ti yesre wo mu so mo momodin so mbe ye kwan amaye ona bo mame se wa last week me ti se na wo kumase yinim se ye be hia no so ye ntimi ye nhia no enti yesre no ekwan bia so mo be fa so aboa ye bia no omo mfa so no mo aye na ye hunu amane o kwan so wa fe omaye ye dasi eni akwanya odi amaye anope watiem ani poso anope ena ambulance no ekwan na ye ka kire no ekwan no ewo Kumasi Krodua ma kwa bre municipal capital ba da debio mo sam ko ma chi ma me mo fa video no ko ma chi kakra me municipal capital pa na amana na se me ba wow this is Mampoteng Korea na me na o kasa ya no pe ya obi a ope bia onko sisi e ye ohu behu sisi a ye kasa o radio si opa ma onkrofo mfa camera nkokwa no so sisi a sa na this is too ka bia ntimi nko sisi this is too bad ya ka soja school for ka dru ha o musi na nkra no afa na nkra no kra tache o men no mu ansa na wa so tundra nie na ne taxi there SOMPA 4x4 4-wheel drive no to me go yan two fuams o matum o de ko 4 cedi ni 5 cedis kwan nye o mu de service o mutum did I say waka no waka oh everything Mampoteng o nya ba bia o yesra mo Mampoteng Korea Mampoteng Korea pa na etisa Mampoteng yetimi agigi scan ya fa grade abedwi so na ye two drinks no bet ya ho de ne kofo na kwan de one ya force emfa MC your friend MC say a second face but sa kwan wo kasa wo twa ma sika che se wo mo ton de yentimi nko efie se se akwa for crash as ye tu one not to say ana ko face 1 wo Mampoteng for crash as ye tu free ho am for free ho mu tu free ho because kwan we de say ontimi entna sa kwan we sa arante wo so fa bi twa so na menya mo Patrick Fremi Kwakwasa me na me secretary for the landlords association on your tropa no cre e kwan ide ye bre especially youth no pa na ye bre say we youth kra na say wo kọ na say wo free kromu bafie na wanya extra money for case ka be fa fom onko fa ba attack o kwant na kema mafie so pe boys na na on fa kwa wo so a ye almost anajo almost ebedidwa etikas ka mutu na kwan ti high we you to far from is almost just say is some the call 5 cities from him to him Mampoteng station to Korea 5 cities 5 cities kwan so they got kwan wasa walking distance no mo je 5 2 cedi 50% say the do first kwan ni say into so mo je 5 cities musumu ni choice because of the merry go round wasabe si aha na ekwantia ho na si into the merry go round this is youth so youth no ya brepa SOMPA high no youth no yentimi nko emma fie anwumre nso to so awaka nso ta wunya ka nso to dia that day no nko adwuma drop in 50 cities who needs card there and I say waka nso ta 50 cities near bejo that's all for muso near mo dey that's all the for ti e brepa o man se man ka bi amaya do next election ekwa no o man ekwa Mampoteng Kumasi pa Kumasi mfimfini ena yehu ni sa taxi driver na ye also yeah politics also near to abama abaye o mo yade 86,000 votes na enti 2000 election na Akufo-Addo ntimi ama ho 2020 election na Akufo-Addo ntimi ama ho efise wose na nimagu ase so ye nyina ye pa so hwe de ekoso me se me MPP nti yesra ona bo opoku agimai otie nka we de ona bo nya yesra ye ho na akire ye yesra mo amomo aye na ekwan we die say tie Mampoteng no say musu kwabre na me hunu extent say you okay sa kwan ya ye kan e champo bra so na ye yes akwan we anka e connect airport
enka connect airport ko si wa na nko mpɛ so mo yɛ no adwretia no adwretia enti yɛ kwan kɛse pa 100 feet road na wo ni saa no enya kwan ketwa asi yɛ saa kwan wo ya ebeyi track bia wo Mampoteng kwan ayi mba atafo Mampoteng kwan so ayɛ dɛ every so okay so mama famu si ha na minim sɛ atodwa sei no mpanifo ahwɛ no Ghana hanom Francisca na mu ne MCs ne mpanifo MPP fo no poko agima mu nyina ehwɛ minim sɛ yɛkɔ so akasa o metu na madam ase SOMPA akonya all right